Echa Akashwani Itanagar Enalapuchi EP Manulini Etanichi Idumismi Ahola Kiji Dargalambo Arunachal Pradesh mache Rupa Bayer में इंडिया mache Hando Taekwondo World Ranking ma manga rank ma kya bacha hai Engo khaba buda ne Chief Minister Pema Khandu में Narga ने आ में हिमी ही आहिते तूने अली के रैंक मा kya bada lagada ahoga Arunachal Pradesh mane Alikopra muge Alatega bacha hai Parmabuda ne Deputy Chief Minister tournament में लगाने Aliwiji achorba Kaptombo Bathu chiko Iga mane Antigachi Amora achu pra akhawema arogada lagada ahoga Zuna ahitan jorga wichipwa Arunachal University of Studies House ne Indian Industries Association IIA में बुनी नामसाई आतिकोने बिजनेस कॉन्फ्रेंस तोने Arunachal Investors Summit akapagamba Arunachal Pradesh Education Minister PD Sona में aypaga duma imu khogiga bada la hoga atinali bugabinem atikama hahi nejiga industry ajite arundaga da ne minister में la obada ahoga amaho ausne IIA में jorgao chipo hola hro MOU ambo tega bamaho Arunachal Pradesh Assam done ai pengachi manga holu industry akha में a summit ma gigabata la hoga anano taung atikone winter sports training done open National Sky Mountaineering Championship akhapagam bane abe echalapuchi jihu pimachineliba akhagawda la hoga Atikachi Air done kisha adventure sports tanya arayawe a emaga hai International Sky Mountaineering Federation Eskimo India Federation done Arunachal Pradesh government mache Youth Affairs Department में आरोगा गने आखनेगा चिता ला होगा शियोमी डिस्ट्रिक्ट mache मिचुका ब्लॉक मा याक आदेपगा नंबर नावे चिपवा दिरांग ICR National Yak Research Center mache में बुनी प्रोग्राम आखनेगा बदा होगा आ प्रोग्राम है जुमलो मुंकु मिथुन फार्मर्स फेडरेशन दोने Arunachal Pradesh government mache Animal Husbandry Department को आरोगा गने आखनेगा दा ला होगा छत्तीसगढ़ मने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स तारमगा आखगा मने Arunachal Pradesh में तार गोल्ड सिल्वर मेडल खेगे दोने कापी ब्रॉन्ज मेडल अनेगा बदा ला होगा अन्य मगा स्टेट आलमब्रो में एमगा मा एमबेगा बा Arunachal Pradesh में अलीगे मेडल अनेगा बमा एचर मगा मीटर ठुमगा मने Arunachal Pradesh माची नेटिंगी में गोल्ड मेडल छेबा क्रपगादा ahoga amaho तार गोल्ड मेडल मा है हुमा मगा माची मांगा गोल्ड मेडल क्रपगादा ला होगा खिनी स्पोर्ट्स तारम ब्राता तामा एजर कासोदने मारबेयु स्पोर्ट्स तारा में एमबेगा बा मा Arunachal Pradesh माची यु स्पोर्ट्स तारा में एमबेगा बदा ला होगा Dompurju MLA Ruti Bui में बुनी मीटिंग चिनेगा महो आतिकाची इमु में Dompurju टाउन आतिका केशा से दे अखवदा लाने लासे हागा ही बादा ला होगा आ मीटिंग माने आतिकाची सोशल एचु प्राबा एवे खोनोगा nga akwa penga akhawe amwara buwe aidone atika mane aimu ga drug nga ba anuwe la prage ukho topuchi po chichaga la da la hoga data asiatica ma huaga ne a mane gas giti himi ga ma bu atika chimu ke ba gas luji sa chiga jiga haga oda ne Indian oil ma chi me la hoga ne Indian oil me inimu anyahu iu lak gas pu apiga jida la hoga gas pu arunda imu me SMS done IBRS mane gas pu la tiji na ne company me la hoga ne yu percent imu में online मने गैस पु लातेगा दा ला होगा Indian Railways machi chide achuchi poachi chagawacha Union Railway Minister Ashwini Vaishnav में बुनी मदिली मने रेलवे machi आजालम बचे मीटिंग जिनेगा ने आतिगाची इमु कारुचिया में रेलगाड़ी मा इंपखिम नाव चिपवा रेलवे machi आजालम में अतुतिजी ना लाते बदा होगा Yatan datachi atianambru me Strait of Hormuz machi aiche ahega na ochipwa
United Nations มาจีฮอลมาเมมเบอร์ลัมรุเมเอบะบอร์ดฮากาวจิแมม Good Friday ขกาดาลาเนมบอร์ดฮาวอินเนเฮจีปอตกาบดาอาฮกาอามุเฮฮอ Gulf Nations มาจี President Bahrain เมมอาเชอาฮจีปอboard ฮากานาดาลาเน United Nations มา Resolution อาโซฮัตยาบาจิดาอาฮกาเอตันิจิอิดมิสมีอาโฮอลิมาอนดบาย